said omudimi na no omuniema omoye na just a conspiracy to commit crime. Unya wadwen so obeye kura said ya wo honam che ne betimi. And afa assault contrary to section 23 1 and also omudi edi wom. And afa 84 of Criminal Offences Act 1960 at 29 nso approach for edi wonum kan ho. Na ansa na case ni kura wonum etu ashada se monko na 29th August maba me asan ka bi mu no. Nipa bia wonu ko gina ho me kire nipa nwotwe no ye ka wo musika ye si wonu mu entua na kyese 80,000 Ghana cedi wonu mu nyina wonu mu emomodia entua na se de be ya ansa na 28 ni bedu e be kwakwato asem no so no na ne wo ho no empanifo e de atodwa nti sa ni pay e bia wotifie se ablekuma rerun ne course no wonu ma fam ho di ya da bi enrada Accra Circuit Court e kwa setena na ne epie mu e na makenkan bia ma wa Mammy Julian, and I said Juliana Obeying Superintendent, a Canadian who our head of public affairs, Accra region, at Tronkranta Tententi, and ya more YouTube and Max FM Ghana and Krataneda Hobetimi, Aquaco King can be. Minia, my memfa way every day break the Wakrat animal was saying, Bunny, Yusuf Sulemana, Agalga, Alabi. Alabi tape to replace Omanebuama. Not to say nipa din amabobosu emu ba kona wonum ehwe se eye defense minister late ya wanya ne ba bi kono ni di brese defense minister no enipa mu bi na ebesi no anan ya wo bi ka ho ane kura me de ka sports na nka je fan tete na ayo ene ma me fa we emfiri atifido mantamu ukopie mu e wo mamprusi a yesi 55-year-old farmer drones in white voter na kire se ukopie mu e wo atifido a opani bi e wanya emfie na aduonu num ya wo ye kuani emise fofie antoata anase ne ti ankoye yie ensuo afa no asesi a ye kasa yi de wato anananom e wo ensie edo na we de me fa afri yan ankasa ye platform so me kire imas yan ye platform so na we see coach Otuado name squad for 2026 World Cup qualifiers against Chad and Mali. Na chese bema wojire mu se premier se du coach panin pa Ediama Blasters of Ghana ewura coach Otuado en wodi edin ababe tudwa na mo amohwe YouTube no de ko na ko hwade squad na wodi wo mo abetudwa no ebi so na mebeboyi owura Lawrence Atizigi yenyina enim so ye goalkeeper anti wo mo ye goalkeepers na mebobom din afa Joseph Anan wono so ejira mu se goalkeeper ena Benjamin Asari wono so jira mu se goalkeeper na wo ba defenders na owura Gideon Mensah wono so wojira mu as defender Derek Arthur Kwon wono so ejira mu as defender sanso na owura Mohammed Salasu wono so ejira mu defender Jerome Opoku eka ho Alexander Ziku ono so ka ho Jonas Ajete sanso na Tariq Lamte wono so eka ho na Caleb Yirenchi correct Caleb Yirenchi enso eka defenders no ho na ye ba midfielders no mu anaje say Elisha Owusu Muhammad Kudus Ibrahim Osman Ibrahim Sulemana Thomas Pate and Abdullah Salis Samed wono so eka eye midfielder no ho na forwarders no na jamebu wom din twaso ediama e wo Max 89.7 FM Max Morning Dew headlines no eso no Antonio Semenyo wono obegire mu as forward na je seja wo mu no mkopia so kwanim fa benkum kofanifa Kamari Dean Sulemana so ka ho na Joseph Pencil Jerry Afriye Jordan Ayiu ye papa wasan ba biem na afa Christopher Bonsuba wono so ebegina forwarders ni mu na Eniake Williams enso beka ho wenum no mokwa akwoboa na qualifiers na ye kwa akwobo no wo mbeboa na ja bibia timi akoyie ka ho se enche Ghana ne Chad bebo Ghana ne Mali bebo entino mpanimfo a wonum atena se yemfa wonum nkogina kono no ebidin enamde atototudwa ama wo Max 89.7 FM Max Morning Dew eso
me nua ma me fa we entwa tro we ye the informer the ubokrata na e carry or say we are not satisfied with government increment cocoa farmers na chese eye cocoa we you know ntumu na aban etu mu no chese cocoa akuafo say enya de se wo mu ni eso esan se cocoa no ehia ntumu esene sede aban no atumu no enti we eye the informer the ubokrata cocoa farmers ene de nsemi atodwa yɛn fancy ana yɛn to aso ayo mamemfa ba ko enka ho we Ghana web or say there's no plot to odds suspended chief justice asiedu nkatia na chese general mosquito na woka ensemi say maame fremo pare ne suspension a ye de ama no ye nipa bi mu kasa ya hyeda akotena ze ne ya nwini mu se ye pamo maame no afri ni position ni ade no o se enye nokore bi ada nokore bi anim na odipam eni ntini se nkofo keka wo party mu wo my Ghana mu ba bia Ghana fana bia na chese enye nokore ya ade se wo mo antena se anwene ho amopo se wonom pamo no na emom ofumi emra na wonom ayi na firi ni dipe abusua ensem ne dɔɔso ne ehwie egu anim adegyaa no wa wo hwɛ de tete wo ka wakoma ensem ne abobɔ so papa ya kan blaster for de agya coach otu ado wo de ne de aba betu dwa ya chese Ghana fo nyina hwɛ anim sɛ yebe ansa na yɛbɛkɔ akɔbɔ qualifiers no na jeze nkunimdim aba de aman na jeze yɛ bompa ya ma papa empaiba emu odin empaiba kanyankopon akoma de se afran ya de ne kwoto ensuo so ya wotimi su nga wono no ya wan Joseph na wan Moses se de wo su nga mane kanyame akoma sanso na ja Ghana fo bompa ya emu odin mana kanyame akoma se eja qualifiers ne koso na Blaster of Ghana any child kobo ewo Olympic Marseille na no me che eye Thursday ye di animu September bosum ni mu a ye bompa ye se bibia nkoye sanso ne ye se bompa ye se malifo no ba ha mema tuntuma tenten no so wo mu ba Class 4 Stadium Monday September 8 na ye so betimi atwi afa won so ye de ni nyina atodwa ye duedue mu a wono mo kodi anipa bonefo sem wo ablekuma nwotwe ya che wo mkrata ne da ye page no so wo YouTube na kobfo nso abrante ya ne nsako me nua na me hwese video of the day bi me hwese ye betimi e de ato ama ya hwefo no ahwa ai ntu de ye ni nkobo ye ready aye me ye na ya ka kire ya hwefo okay ewi abusua ye dan ye ho aba ye ba said yakosua aka no ensem ne droso ye de ni nyina beto aso ama wo Max 89.7 FM Max Morning Dew so ye basisia
Max Morning Dew so and our song Egusu Uti and as a would share dia. Ye were YouTube Max FM Ghana. Modiana Bora ye page in so Modiana Wura ye channel nimu na any kasubumu. Na wouldn't say nya the headlines in a bar. Na akosu say ye the video nti ye be hwe ye be to dwakora ansana ya to ye dwumadi ni so nemo e bia na obi edi ni birthday anopay menye ayi hyenunkuna kasem de kire no mayansanka ne pictures ni details no e was 0506 367 194 0506 367 196 Naja yentimi enweshi nipa kono fi se afe beto a na se woda so tinkwam a na eyenyame adom se de nanwotofo ne kase bebia ewia be hyerem bia no na wonyankopon odi hene wo ho enti enei ewia hyere wo so ade akyew watimi yehu anopa e wo max 89.7 FM a na se wodi wa woda ede na kire se ensese bu nyame aye bede nyame ase na kamfo awurade se wa ma adepa akyew na sebio wono wo mudi on birthday ni de na yesa tia to mama mokora nti numbers na mede to dwane bia na obi di ni birthday obi wo event bi ni ekoso nyina no betimi e de afa so amayen na ye fanto abidwefo anim 89.7 Max FM. na tese one na yire kura timi awo ama kura na nya afe wo mo amfa bibia nkyire wa kura na nya afe no ena wo de akura no aba ba kyire nti akura abotofo a wa ba wiase be ma ye ma happy birthday na senra wo hwea de fontentan fidie no so na second batch of community police assistant wodi wo nyina eka abomu a na kese 12,000 recruit enra police efo akache wo tesano ina nya sam ketwa eni salute attention no mo de aboso wo mo so nyame ye wo madom wo mo afamu bi ankasa eni se nipa makoma ko 12,000 second batch no wo mo ye community police for wo mo ya police for nketwa say ye kase obi eye small honorable said ye ya na assembly members ni assembly men tie no honorable for ni MP for na small honorable for any assembly men any assembly women enti ene ye enra dan so nyankopon ya adom nipa makoma ko 12,000 won mo de ho akɔhye community police ni mu nyame ya adom agya o so ma graduate nti mu hia wo mo ya prosifo na emu aprosifo nketwa
enran so na wokopie mu ewo old ningo a me kire wo enkran bombuni mantem ha se ya nana kabuko note impamanye ono so yetimi to pada guru so se ne ehurele wo ba ababegire mu se asafo ache manye ewo chese old ningo ene ne potem nti onana ye fasa akonya su aka se wutiri nkwa na pada fida edi agu su so emwa wo na ne opesa wo yema wo community ene wo man no entimi emrem na sadia event ni didi so na jese nyame ya adom a August bosumi da etoso aduasa ene ye 2070 wa kan ba ko mienu miensa ka ho na jese 30th August na jese Legon Sports Stadium ye de bema ba ne na wotwe no ebe hihye so bema ben ye ka ne ho asemi bema Charles Kwadwo Fosu ya tocho na taifre ni se Daddy Lumba wono so ye de na wotwe no ebe hihye so 30th August 2025. Mi mangana adeshe mama mama mumini swe mama ye febia kuye ni odo efansu mi ye meni na omeni ye yankasara japadea ya nananu di abebre seje de to maye inchi asemena use yesum gane iye anya sabe da chinchiriba beba be mu yenfo minia susu brebe baby mapwa gana na gana be yo 89.7 Max FM. susu brebe baby mapwa gana na gana be yo efeminwaro. Ebusuya onyontofo ne se susu biribi papa bi na faboa Ghana na Ghana be yio enye yio esemene wara na bibiri papa ne ne den ene ne enwuma wo bie na afoforo nso enya bia ye ene se wusimu pam na wo de wo niema abane abohu dawuro ewo Max 89.7 FM maximum ni diu so nti enche ye billboard no ye de be hihye so e de amawo ewo kasafidie ne so 89.7 Max FM. mandia ne ye ka kire wo se ye wo bibi wo ho no ma obetumi aye no kama ya wo bia enya ho asem ka
eno ne den mega cash ya de bia me bo hu dawuro mega cash o mega cash o mega cash no bo modern na fa hu wura mo eno de wo ne obi anya asem ne ye hu hia ne wo phone na wafa *426*8# na eja watwetwa agumu a ya chese wuti eyeyi a wobetimi anya 50,000 Ghana cedi aka ne sika 500 million na wonso wotumi dia bobotom na project bi eda wani so apesa wo ye no na watimi aye ne say kama ya enya semketwa National Lottery Authority for the womansa asha se enti woni problem na emu enhyehye kakra wo ho no se wunya mfinhia no edu nwotwe a men try men temte evise mega cash no ye mampanimfo Ghana hanso ye se wunya nya 18 a ye hu se wunya enu mra wo se woto abakora ye hwe ne se amamre nim kora no wunya sound man obetimi decide se oh me na mpese me yesi ana se sei enti wunya 18 a mega cash no monka ho na emu se wunya 18 na wo wani daso bi ana se ni daso bi enu so aduhunu bi da wanim se ye menya 50,000 Ghana cedi ebetimi aboa me ma mesuku amekọ madwuma ameye abiom ni ade a ene bomode na fa phone anope ya mega cash promo no wo fa phone say ye yam say ye tablet say ye digital phone just ene wo hia ne se chip hyemu *426* now the 8# atato na watwa gumu se dikadika onyankopon otesoro ye wadomo a na wanya 50,000 Ghana cedi aka ne sika 500 million. Minu ya mamemfa wei ento aswe. Wei aya Philip Essence must buy 4 na edi aba wonya bi ewo ba bia agise must buy say said you wusika tie bia ubenya phone ato ye wo bia so ne de na say fufuro kra aba betodwa aya Philip Essence must buy say one emma Philip Essence 10 64 gig plus 3 gig 845 Ghana cedis na che say akanis titisika no 8 million na 45 Ghana cedi eka ho 450 eno nso so eka ho ubenya Philip Essence 64 gig na Philip Essence 10 no ano ye wode gig no eye 128 gig na ya side 3 gig nso asan aka ho eno nso so eye 975 Ghana cedis uwia Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig eye 1070 Ghana cedis and son and the crack no Philip Essence 20 256 gig plus 8 gig and also eye 1475 Ghana cedis na we nyina wo mo say said your budget ni tie bia ubenya bi ato or say Philip Futures phones from as low as 100 Ghana cedis na chese wusika no sika kuma bi ekosi 100 Ghana cedis anasa o hanu ba kumpo a obenya Philip Essence ato any visit must buy ewo Ghana half na babia anasa ba online shopping a frɛ wo anasa ko mo website ne so ewo www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh anasa frɛ wo line ewo 0544 019552 0544 019552 must buy say hurry and flip to Phyllis. Ye kura mi so efri must buy na we de promo kese pa ya ekoso a we de wo ho gimu a ubenya ne pa bebre wom must buy se oboawo emwanya eniema mienu sa eniema mienu so obenya no ne boa no ketwa bi obi kai edwie mpaboa ana edwie ba shoe kete na ne enti a wono mo ekasa ne se hwese wono mo de TCL washing machine emawo washing machine pawo awutum se bo adwuma dikadika pa obi ahia bi ewo ne fie titiru matan no mu hia bi pa na wama TCL washing machine na wode ket waka ho ye de hiti nso ne ade no wode tato amawo eno no wo ka ni nyina aboma sika waje ye 5530 Ghana cedi pe
na we enya max buy a himfa na obenya sesa wutimi tua sa 5530 cedi eje washing machine ne wo kettle na kese wonya 300 Ghana cedi e de alata obotom ubetimi nso enya eye Infinix Smart TV ya bai ene TV no eye sleek eye kama pa etare ho no ma wo hu bibia se gain na wono mo de smart watch nso aka ho ama wo ni nyina wo de ma 3000 Ghana cedi e wo max buy afen nso brana beje wo Tecno Camon 40 Pro na won san fa smart watch enka ho na ni nyina enkamfo no wo de ma 3170 Ghana cedis na jese wanya 250 Ghana cedi dia lata obotom ya enya sam keto akura sa promo I Ghana ni bia mfa ne ho enhyem na ebetimi aboa ma niema wo pe say ye home appliances so say ye phones accessories dia wo pe bia no ye benya bi ama wo ewo max buy na said akoso ye di kan no www.maxbuy.com www.maxbuy.com and I say 0544 019552 0544 019552 na say max buy sebra na ba ye showroom na ye bie akase nketwa ne mu adentemo e wo manfa na ba bia na wo ba pe na wo betwu so ne wo pe na sa wo pe promo ni bia wo je wo kettle na wo je washing machine wo je wo TV na wo je wo smartwatch wo je wo Tecno Camon 40 Pro foforo na aba na kono one na wasan age smartwatch edi aka ho bomodin na senkran ha na wo na se bia wo akra inside ya wo dru UTC pe ye ne commercial bank no ene ye bo enchemu wo ho na just adjacent to commercial bank wudu Accra UTC a ye tare mu wo ho ye biem kase pa bra na betwusu ne ope afen so sek wudru ho no ma aka ne ba bia ne ye frɛ ho Vodafone se ye frɛ ho Telecel ye ne wom ene edi enhwani mu wudru Kumasi so a edum ye wo ho no ma ye bu ye dwuma dikadika pa eno no kafu a na kese ye wo 45 outlets across the country ye kan nyina boma na kese ye dɔɔso ye tetete nkwanchen ba bia ba fa bia ye wo ho bomodian na wo ne max buy eni kasobomu max buy de was say quality you trust prices you love bra na wo ne emedi dwa ne wo hia bia nso no ye beboa wo ema wonsa aka e wo max buy na said the medical kase bia na won so pese uba na wadwa tonde no ye bohu dawuro edema wo e wo max warning due so a we de wonyina akora ye be kan bibia ma kama hihye kakra bi na wo ho no kora keto bi aya etare ho enya asem keto na babia ye duru die ye be dan ye ho aba ye ba pe o street vibe no o vibe no de eduru so na ni braba obi a peso obowura mu nti ansa na ye bedan ye ho aba no mame ni nkan fa number ni ntudwa na troto ho no ye baba kaka hu se ye duru street no so vibe be na ekoso na hifa kora e na wo fa edi afri wahu 0550 055 522 eno betimi afre ana afa 055 159 8321 ana 0579 300 025 sa no mesimi nsen ya media todwa nyina no se yekoba na ye street vibe no ekoso a wo betumi abaso abekire wadwen se kama na adwumadi no so atimi akoyi nti ye dan ho na we de yaje aboafo nkrato aba ye bape ni aka bia de beto aso ama e wo max 89.7 FM max morning dew. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV ana. And the insurance cry, essence deal kesi every max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit
selected Max Buy outlets to start shopping. In Kakra. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance conquest on truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yede yo. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumienu Beboa, program no air live on Max FM. Nanika 7 says, Yasisem, about non do Kosi Dumienu Beboa, program no SIN live on Max TV. And how any Boran Crofirman so, Yakofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikaon. Afeso so, about the Kutukubon Sem dia, and any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. The BIA ho Professional Boxing League. Ya the hun seminar ebeba Max Sports Park Jumediano so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Yeah, there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso el yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emu pa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are good year sem omo any omo atwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. .7 Max FM. Maji tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi febe dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili mascience ye. Welcome to Wednesday morning. Max FM. Ain't
adechie bia te ade akyese no hwan na ya wo dan no onwuntofo ne de oso dan Awurade Nyankopɔn ai abusua me yensan na wasem akwa banfamra ma 89.7 FM Max Morning Dew so na ofan ye du so de yesi efe no street vibe ene ye busasa se wutie nwom a enwom no beat na ewom no na ya na etimi kan wakoma ede awreho anigye anasa odawu bi be hye wakoma mu anansem na ya ewom no apart from se bia wo fra ka se bia mahu bibia ya twere wodan ho ne niam ne adade no yesan busa ye na ye de ka ho amaw se wutie nwom a beat ni na ye wo de ana se ensem na ewom no na timi ka wakoma akoso ya wo de na ya na tesen ana obi aba okay wo de na ya tesen beat na ewo nwom na ya na ye wo de ana se ka wakoma ana se wo de de e bia wes na ewom na medam de wes no was ene say me sorry ye na me ball empire wiye nipa na nwum be si mitim eye ya de nyina Charles Kwadwofo suye da lumba nyame fa ka nsie yi on se na nwum bi o say obi anso be ye ani da so wo ho mo obi a wati aso say obi anfa ne de ntu no hofo se adidam fikyire mpo etimi ba be ye nipa obi anso be ye ani da so e wo ho mo obi ana me a me to anwum ne be si me honhom a me to ye me se ani da so e wo ho ma nipa bia ne wawuo e na wasei achia na emu ye e da sin kasa bebuo nyina na enwom no mia kasa me di hye me hu nkran ya no pai e ma na me ba adwuma mu kurare na meka asem no se ti sen se akwakoduru sen sister wunya nwu ya unim ne ya wubenya se obia nso be ye yie dia ene na ni da so e wo ho mo kratiasifo bia enti situation bia wona mu bia no ani da so e wo ho edemaw enti ne ye de numbers na di nka tutu dwama te se numbers ne so a hye freeway ne beba se si a 055 159 8321 055 159 8321 ana 0550 055 522 empo wo de wo se wo frɛ 0579 300 025 na eno so ye be peke e de ama wo pa na wo street vibe na me busa se bia na wo fa wo de no enwum no wes ni na ye wo da na se ye beat no wo din ni ba bia ka se free yeah mon check my yen na ja yentimi empreso nko ye nim hey only obi afani de ntu no ho fo se wose adedem fikyire ye woda wodi ni ba bia ka se fia no pay Pacho Medindi Bismarck Pambe. I'm calling from the Wenya. Hello Bismarck. Yeah. When I listen to music like Mitiyenguma, sometimes I may not even understand the language, but the rhythm of the music, is what I enjoy. And about most say the language, so then if the sense of the meaning of the song also touches me, then it combines the whole thing for me to enjoy the music. But mostly it's the rhythm that really pleases me so much. Oh, Bismarck, thank you so much. Bismarck say one of the end rhythm na go ya. Tete woman no piano. And etimi ene de won so betimi afre abaso na ja woni abedi kasubomu street vibe no de ye wa wo dia. Hello, we dini baby okasa free. Morning, your friend Imam Kasa free mampo. Ko imano no mampomfo ho ye. Na wadawro ma wo se utie nwum a eya na ye wes ne obi wo ha nwum no obi wa wonte language na senti ye busa se wes ne se wonte ase a wo ye den na wo fa vibe ne wom. Oh, vibe ne de se enya kasa meti ase nti no menti ase. Ya meti ase e voice ne wom aba na wom no ene ma nwum ne ya mete. No kwasem. Ebiti se ye ni Kofi Kenyatta na nwum ti se akwanti omunsem. Luma so bon nwum se ati akwanti omunsem. Enye ni nyina na ye kanti no aya west na wom no na mti. Oh, mampomfo mo ba kire mutumi pa no pa ye dam asese mo dem ofidie na to Max 89.7 FM Max Morning Dew so
Agoso ya wote ni mampomfo a kire. Pa. Wasi ya futuo no. Yeah. Oh, assembly o na assembly wo nwumu a oh. Se wonfa saa akwan ne so na se wonfa saa brabo ni mu a ampa wudin ene baby a wokase fira no pe ya ha Max 89.7 FM midin dia bana mozino na wonso wafa 10 ye wafa tana temafo nyina ho ye temafo dia ada woro mawo na nyu ne ba wuti beat na wote west na wo de funtum fram. Oh, maybe the West never know. That's what I'm doing. A bit said, yea. Oh, a bit is a number, but I just be what you did. I just be what you did. I said, sorry, I can't oh, my time, boy. No, we see, and so see, and no, and a year with day. Yes. The West na na ekoma ho na ofa vibe ni free da wase pa ofa tanyankopon hira o se ye bie tuma na wafre muka ho na program no eye de muni ho a ye ni ho ejebi ti asedi agoso ya ye candidate da wisi won say bi a make say ni bibi afiri mu bi a ne maame ana ne papa afiri mu na abehu say onipa ne nya wuwie na wotwe na ekọ ne de nya abotere ejebi ti ase but won say ye be ye na wie na 40 days betwa obi abefa ne ka obi apa ne ba bi afa won mo konkran ko kuma se obi apa ne ba bi afa afei wo na wo ba betinka no say ye ka maame ti ase ka papa ti ase a what you say? No question. Ejabi ya candidate da wisia. Obi nso ba o se de ehia se be ye wie janka dabre mu o. Eho aye diama no. Ampa. Also betimi aba so se a Max 89.7 FM Max Morning Dew. Baby aye du ye se aye street vibe. Na apart from say we hu bibia ya twere wadan ho, ye hu bibia ya twere wakai ho, anase subonto no mo de kopo so ne o ma twere ho ne niema no. Anope ye sande atatu abusa wo se wutie nwuma eya na nwum eye ensem na wo mu na ehyewa breho mu anije emansere ehyewa funu mu ma ana se wo de beat na ti se nwum bi ti se aprinike sei aprinike ye ni ma de kode ensu beat no se de wo de bebu mu nya asem keto antu nso betimi abaso na wo de vibe no abetu dwa e wo Max 89.7 FM 89.7 Max FM. Anuma bia beka gumasum se no mesin min sentimu bie mu nti 0579 300 025 300 025 ofre befa sanso ena 0550 055522 eno so fra ye be so mama na 0551 598 321 nso yekuremu baby a wutie ye free bia se bia wutie free wo kai mo wo fie wo adwuma mu ye kasa nyankopon enhira street vibe no na ye bia to mu no bra na baby a wo fa vibe na free se ye nwumu eye movie anampo se wo ya tworo tare baby wudi wa mo wudi o be me na tobo wa mo wudi ati atomo wudi ni baby aka se free no pay mo na wo si ehfa na wo tie nwum na emu die wan na ya na etimi ka wakoma west na beat no odofo from the east nwum no futu ni nwum no aden obi atwi obi pese wo otwi wo fa ekwan ne ho ana ehunu bebi ija na de ye na kwa nyu no kwasem se ye beka se da wase pa se watimi abaso abekire wadwen e wo street vibe no so agoso ye ono wose odofo fro de ye de wo na mo na wie ye wudi ni ba bia kwase free no pay that's me prefer voter region he fa me was your yo na utie nwuma ya na west ni na ye wo da na se beat no tintintin e wo mu no
Yes, na woman na me de nyame nhyira mo Ghana ma. Oh, eno so ye lumba. Nyankopon nhyira voter region fo nyina. Amen. Amen. Wudin di baabi a okasa firi anopɛ. Atia tomu o se nyame nhyira ma no. Ye a yewura Charles Kwadwofosu Nyankopon fa ne kransie ye wanya ne baabi ko woto ya ansa na wo kɔ ne kra akire no. Wo se sa anwum no. Ekoyi man pa. Na wotie nso nyame nhyira ma no sentence na ewo mu keke no. Ena ye ne de. Mo amwo fra mantemu akpafo odomi lolobi. Udi ni baabi a okasa firi. Wojina sunso. Okay, ene san kobre wada worma. Oh, nti nyuma ekwedi e de voter region for koma mo. Pacho udi ni baabi a okasa firi. Me pacho shike ni we kasa firi atromasa. Na shike anopa e wo fa vibe na firi nyumba mu na nyum no so west na se beat no. Me papa da de lumba pa. So bia nso be ye. Me da so ho mu bia se de me ma me akosia kan. Akosia. Ani wanya supporter ba ko wo epoye mantem. Bia obia be ye ni da so. E wo mo ni bia. Atia tomu. Wudini baby okasa firi anopɛ. Na den na ekoso wada woroma. Pacha uba no abo udini baby a wo frefri. Udini baby a okasa firi. So, the family Makosam. Ya fra wo san? Makosam. Wada woroma he na wo kasa firi anopɛ yi. Ashaman mo atade ka fo ye demase. Ene ashaman Newtown for so nyame nhyira mo anopa yi se wotie nwum a eya na ye beat na say you know Lewis no me dey ne beat ne Lewis na ba Lewis no Lewis no nya there is this song mo play I touch my come up emu de wan hia wadama young boy to smoke a boy bet me ato kakra de okay Jesus are in the carbon here. You see me I better. Abrabon that form. Put in child only different. You do see my own. Abrabon na form. Wo chira wo ni different. Na wo tisimu dia. Asha me for yesi nyame nhira mo yedamase pa ye makwan na obi fufuro nso mra. Wo di ni ba bia akasa free. Ni em say was sesa ahoma ba akuye bobo no so biem. Yeah, we didn't baby okasa free no pay. Go so ye ho. Hello, good morning. Good morning. We didn't baby okasa free. I'm passing from Ella. I'm going to Manhattan. Tema Newtown for nyina mo ho ye de. Adumo na wo fa vibe na free he. But voice no something that number oh, na nenwum ben, asem ben. Sikasem. Agoso ya. Sikasem. Sika na ma pani ya bofra wona afefuo mu. Sikasem. When you sing a bias atwa ma bra na be bebrebe. Adeshi mama ka kwanti nya over the near Sikasem. Ashaman for your damase pa mo ya de pa ye de tu mu a na mo afre Nyankopon ehia mo papa. Atia to mu o. Won so betimi de wodi aba wodi ni ba bia o kasa free anopai. Your family ma me kasa free man for ma sin afa. Koi ma wotimi ntina na. No ma nyombi a me san fa be free mo pa ye. O say owo ye hu ma nkadofo ibi be wu ama me. E fa ba o sa nyum ne pa. Owo ye hu ma agoso ya twi pa no kan ye no. Be bia obobia na wa so wu twato. No kwasem. Ye da se pa se wasan aba so biem. Enti won so fa wo de ne bra 055 159 8321. Enu say ye betimi apeke osisi a.
mo sikasem no de ye sikasem sɛdeɛ ayi anidaso wɔ hɔ ma obiara na ba mienu sikasɛm so ba mienu wodin ɛne baabi a wɔkasɛ firi anɔpɛ yi me pato yɛ fɛ me James tafafe akwetemanfoɔ nyinaa mo ho yɛ deɛ mo adaworoma adone mo mpaebɔ yɛda nyame ase dɛ mo nyinaa ɛne me mata Mr. Peja ne DJ Sandy wɔn nyinaa bɛgye so na anɔpɛ yi wo fa firi he fan nwom no beat na ne ankasa mi slogan ɛna nyu baako ka ne nyinaa mi slogan ne yɛ obia ho hia everybody is important yes obia ho hia wow ɛna mi nwom ne yɛ ɛyɛ pepe nwom ka ne nyinaa ɔsi ba sanla ban azumi ani na de clarity akire sanla ya gari tefre astoria na mi nam dim kusem wow anope de mu ma ehun different levels pa na se sala ba unkobi ye tiriwia nso a wonso unkobi dabi na wo de no ne se woni na mu funtum from sa ya da akwete mafo nyina nso ase se mo bie mo atum nyankopon enhyira wo eja kwasua ne aye na aye no nso se de wo ka no bi wo ha wona mu wiase em se asan aba wo udi ni baby akasa firi anopɛ ni akasi bema kwasi udi no de pa na wo frɛ ya firi hia anopɛ akasa firi abokobi madina de na sa pepe wada woroma na vibe no fa firi he okay me fan account me niso because me hu say nyum ti na akasa no ya na ejira enyum no so ena ma me dynamics bi wo we see patient awom at a particular time awuti enyum bi no ema margin ko ensem no so ema etimi ma misunkwa ena situation bi wo no so mi wo mu a na ya nije nko a ya na enyum no mu nsem no kwa margin ni so nokwasem na de ma ma ni je ni beat ni nko akra no manage that lumba nyum bi ti say awo na ko na busia ade papa bi ndi mo mpa sa nyum ni sei se mi tia mo situation bi am na mi tia sister me sebe mi that na busia me na wo ya tu mu wow ya dawasi na me fa me vibe ni free fa vibe no na ye yie pa ya dawasi pa udi ni baby akasa free anopɛ Max 89.7 FM so nie. Hello, good morning. Hey, voice idi na metro pa o. Pacho e fra say na wo kasa free Bosheba mo na wo frɛ ya free hia anopɛ okasa free Tantra Hill akra Tantra de se ne yachi mota ne lie mu ho no wada woroma fa ko barrier ne achichire ho oye ta mu ge wa mo na wo fa vibe na free hia anopɛ me first free Kofi Kinata nyumo watu ni se wasi Ushe na nyumo boy ya wasi obia ye obia nso be ye akoso ya no sa nyumo yi trend pa o na obia be ye Kofi Kinata abo no no so a different one na just say lumba de no na Kofi Kinata so obia waye ko sha me ba ma mentie mu ye wo se Kofi de nso ye obia ye de wasi obi nya waye obi nya waye no kwasem susuka empa susuka obi nya waye bisa nyumo de ma me ho kane se wa ene sister say wa ba bia obia no owura bema wa bisa nyuma ma wontie ene fetwa na no me ye sure say DJ what the devil say otie me ye sure say DJ beto me bompa ye ene mu ni nyame ntira wa mada woroma wasi obi nya waye akoso anopɛ mama yesua de pa wudi ni baby a okasa firi anopɛ yepe ejedu yeah na wo frɛ ya firi hia anopɛ ye de te ha no aba
Mwad. Who he? Adenta. Adenta for Race Junction for ne housing down for ye cheche mu nyina mo ye de. Yeah, Jojo. Nano pay de eja wo fa vibe na free here my. That is number. It should be your door. Mama me won the creative minute and ma minute. Subene de do. Subene de do. Subene de do. Subene de do. Mama me mumma fami. Adenta mumma fami. Na adenta subene da ho abranti anope wo ba beji ho atomu yi. Enya e won. Bia ne nkanchi ba bia ye nsuo ti wadam. Nsuo be na di wodo a mumma ampa. Subene de do. Benedido. As will be about na Madaroma. We didn't have your Casafiano pay. Yay, at Yatomo. Good morning. Good morning. Would Jenny be our Casafree? Hi, Max 89.7 FM. Casafree, go at Tema City. Hey, Tema for Super One. Now, Ufa vibe no way. I'm a power Shatawale on God. Hey. Bra Charles Nyumuya. On God, me I promise. Me I go be there all the day. And you when you're back in vocalist, Hawaii, what that would ma. Our Shatawale family. Shatawale said, bring a horse, I will bring my tortoise. Just a wood, you for Ponko. Ponko penny bear marketing can find bring his tortoise. Na me dem mfa eja macheche de. Nkakranka kra me do. Wow. Lata so you name dem fan 2 ma. Yeah, they better swam do. Bring horse, I go bring my tortoise. On God, we are you go be there all the day. Hey! Go see I want unu be mama yi mu ahoma na free mu. Mo tete yen. So take your trailer and I'll be famous like Mali and the Whalers. Wow. Udini baby I can free. That's what me Rose make us free dawa. Dawa no na se kuro na wo ben so pa. Ben ngo pram. Mo ni ngo pram ampa. Mo nyina mo wasaminya na mo wajale. Yeah, pa. Na mo sra wada Romano pe wo fa vibe we. Anquanuma, made me crab off for dear. Dear me, any met me be an American. Hey, Anume, Nanquanume, rest on amico, yea, Charles, come for the crazy. I didn't echo so if you had no pay. And come on, my sister, you couldn't cast a me. And then one more feed that one, no pram, old Ningo phone, and so your first when you switch, I would maybe I can say free. But I make a free Medina, if I'm also for bright. Hey, Medina for Munam Hoye. Na so for what dawruma wo anwum no wuti ya ekosem ma obi iti na wo de wes na wo de tintinti ensem ne wo mu na na meti o se me me titini pa nti media me pre me tie nyuma ensem no unta nyuma na kasa ensem no ne kasa kire wo kwasem ana na so for kasa na homa ya ti atomu awo ewurade so for anti komforto se ho na so se da ho jana ni wura obi ala bebe ni mo niema so enti se anyum no bitia tell se ade bia wa ta su ja to bo ase e da ba ko ba ko tie wura no ba ko bu akon ayiwa no wow so why kabima ni kan ye ka wo se kabia nka pa se wo se ade bia bra form e tu ko apa ni nkan ma da na pani ko nyina ni bia wo ya ka no kwasem se so ye da se Madina fonso ye cheche mu nyina Anyuma work entete nyompa so nyom comfortable ya me fa ne kransie o se ye wa asase ada hoja na ye ni wura wo bi aba homa no so wodin ba bia o ka se frɛ no pɛ ya ha Max 89.7 FM am fa fe mi o san sa ka bi ade wonyum no wante ana Baby, I can't
Okay, fine. Inti sa si baby a wo frɛ ya free ne so. Si so bi. Chama Newtown pa show. Na wasan ya bari na vibe ye say. David Lomba ya ngumba kulembe. Emu de wen ya wadama. There is a best. And when you're back in vocalist, you are saying, I says, Mamma, dear. And you're not me, yo. When you have for me, and then some Mamma, dear. There is a baby. Oh, yay. I know, pay Mama, and near Japan. No question. Na kwasia asem nwa ho ne se nwumne ba nso na spirit bi de anim Teresa nwumne de anya asem ketwa odi ne be bi agase bi no pay Yeah, baby Joe. Uncle Joe net say Adomo. Wo frɛ every him fa adomo Me frɛ fi ko nkataman so fo ye chiachia mo pa adomo bia hu ye yo na wo fa vibe na free here no pententem dia so ye ma me sign me said that. Oh. Me say that. Me say though, my brother boy mo. Nyaminti. What's your better amount? Now how one can say it? Nyamine me hang. And Harry Zumbi. Yeah. Daddy Lumba say. Oh, yeah, that one kataman so for you say Yankupon Sham se mo bie mu kuha na mutie Max 89.7 FM. And you know, so na eba no ekwosia eyi no ai oh Pacho udini baby a okasa free higher Max 89.7 FM Max Morning Dew Street Vibe over vibe de free hin wadawroma Dear keep your secret. Keep your secret. Yeah. Let me say, Enra, keep your secret. Yeah. Hey, keep your register because I said she had car say Enra said no just wa kai pa. Oh, Adam. Na anopay o vibe you fa free hin na him fa kra na wo free free. And be there. We were fini pop boy at the numbi or say asem empe nipa. Asem wo we empe nipa o de gina so. Asem empe nipa. Asem mumpe nipa na nipa na beno wase. Oh wow. Keep your secrets. Mama, didn't nipa na pass mamba. Ayo kwesha. Nipa na beno wase. I'm being honest. Asem de otini baby. Ndi wa na akwa frefre na ba. Na say, wo do ho akwagye. Ya, akwa frɛ no. Enyu no pa makai nipa na feno wase makai pa oh we dey ye mama sign na just ye twitwa mo so a ne se wawurade nyame ewurade ye tam no so kwa na ekɔ vibe fo nso se wo mo enya haban tenwe wa homa no so enti mo adawro ma we die se wo frɛ na se ye ntimi amfa na wo de akyɛ yen ye srɛ mo pa nyame adoma ɔkyena ye the street vibe ne beba ma mo different vibe kra ewo Max 89.7 FM Max Morning Dew so enti mo adawroma mo a mo frɛ no ye humu ye srɛ mo ye ntimi mfa ne sesi a ye tam ne kɔ ye pam kyɛw nyame adom no ɔkyɛn wotimi bowura mu dia na wo de abegu so na ne ye ka kyɛ mo sɛ nyame enhyira mo ye the vibe no to mo mo ne ye de ene mo ma ya srɛ wa hasa me ye sure so sɛ wa wo fie no sire bi aba wafunu mu wani agye ana akwasu ya sa pepepe obi a na nka ni da so ni ho no me de ne de me kan ne se adidamfi kyire timi beye obi dia ene na ni da so e wo homokrati asefo bia emfa ho ne ne wonam mu anopai emfa ho ne ne wukom wa brabom sori na kentene wo ho me kan na hyase me se achia na emuye empanimfo se e desi ni kasabebu nyina eni ntinipa no sori na ommo ne ntuma mu no nko nanim ne beye yi ampa Mami sini bakwejo my dream of itanantio kajofosu Frisadio nipeko bia nivyasimo and once one ojo mi bakwejo
Manga. It's me build. Club in one bank. Tina me so my pa na yellow sumia. We say
kide de na ye de wan hia be we na me hu se kwa me Eugene wo se nyame adom no otime tu na obi so ato sa da we ni de lyrics we ni de kwa me Eugene enti se wo so otime ye na obi aye wotimi kɔ na obi akɔ nyame ye wadom na wotimi tu botom na wodi ma obi na nipa no so timi de wase a na je se nyame adom no kwasem se ye de novella update no to aso ama we de ententem ya so pa won say ye street no so a nya asem ketwa hallelujah na menya ababa wa bi onu de ni din e bodon tin kuran tema ni nyina ye din a ebobodon kakra na wodi ya fa novella update ni mun tentem ja so pa ne de wura ha na me check it time ai wura ha na me check it time ntino onya start ya na start ke time so den ka tiktok enti ma me petra me de ma me kandi won pre kwa wajatum da bi odi ka chire okay ka chira na ma me o de twen mani tu ka chira na ma me Kacha na mame. Emubia. Mame. Oh, that be. So be novella. Oh, the catch la. Ayo. Oh, the mame no wo mpacho. Okay, fine. Mame catch Petra Cranting. Edi abodon. Mimi aba. Oh, the update ni breye. Mame no. Eya kofa. Mame na eye sensation. Obi so pe. Ya mame na da utimi kotu mame kwajo mame positions. Ada bi. Mame ni ye sensational. Nti we ye catch. Okay. Any abaya. Edi boninti na ema obi adi. Udi ni the same. Petrol. Oh, okay. Now and then updates be na my intentem just so pa. Ya started and then the updates bi wo ho pa. Isa the same more announcements ba ko so I was say me ma ansa. I hope so me patche wada woro ma. And then e chopa na me de na. E chopa ne pa ne nra. Ntene e chopa ni de yewie sasin yewie bibi e wo hu bia. Good. And the updates kakra me when say obi bia na o complain say ye the card or buy the brothers aba na bia time ye ko share no na enkoye mom ana say emwa no sisi an ye see eti omo enti no madawo manti no ye pia time na benenim kakra sisi an brothers start 9 aini enti no and sisi an so no forever my love course which is 6 p.m. sisi an the new one cry abba that is a novella near Shishama from 6 to 9 and if you send from 6 to even 11 p.m. no say who say ubenya bibi aiden ashe it's from 6 p.m. near the half sisters ebeba now because a woman's con which is 7 p.m. eba be ending yeah the can't buy me love and they replace a woman's con hey no kwasem say I can't buy me love and oh near fuha the ya promo ya wildflower then so I started from 8 then after 8 no echo 9 more near the brothers at Tuamoso to me say we back to back wow baby free 6 o'clock benye bi ahye 7 benye bi ahye 8 benye bi ahye obi bi obeba time fear time bi benye bibi ewo Max TV novelist eso ahye na eno announcement a ewo hono no na updates kakra so say ewo hono say sisi ade a woman's con anko for anticipating ka yim senka e ko ne wie na o senka bi ko ne wie denka e be ye de no utim say aweho kakra nsem bi kokoso kakra ni nyina ne say sisi ano Georgia etima pemu aka no ka che abaiwa Sydney say enye ono ene maame ono do wia na keke say de obeti no etane say o maame no papa hu nyina ye nehi tinche say ade obeye ama mo ayo mo ya no so obeta mo baba awodo makoma so out of ebufu out of ebufu ai efi o mo nchenti no ote akola no na akola ne pa na cho say kai say mwe bi mu no na me o baba o say nkaka ma mintie me mpese metisa asem ne kra na wonya me baba wontimi so nya me baba na de odo ye nyina wahwere na ye se ono ne ba na wonye no owu ye no wahwere sa abofra no na be ma na odo no so na open wasa ahwere sa be ma a eye room enti se sisi ade revenge open ne say obekum sa akola no se de obenya revenge wo se ema any room na de enya odi anso yetimi kokun ne sa ma ne ye se opese onje akola ne film se no mo so enya mo ya said you almost on so sure ni de ne pepepe nsisi ade me ma ne ka say oh se me na wo se wo permit eje ne san be fa me na ye ntina sisi ade Matias so de bi sa line etwem first na nka be kan de nka Matias be sisi ade de opa ne say obeyi abofra na free ho said you almost be feel so ma hwere bibi
just any butaya ni so obeku akola no de akola yi efa yaka die mu oye video na obo abofre no they are sending mama ne papa oyese to the extent that otutuo imprensa ka ye nya ni se nka aka akola ya ma akola e wutim se o ma mi gina echi na chese oye fenti ani se sanse na koma ni nsum nyina hyehye ni sanse onim se ne baba no ye shutu na ma ne ewu luckily se ebo ne nsa na anka baby a ebe de ebe affect ni ye pa sa akola no gusu ti ase na emom Georgia na anwa ba Geneva apremu ko hu baby a omote na okoye no nka obi se bia wonua ba anka odo na woni no enyi de nka obe ye de obe consider osa brim ni nya ba ne kraka akola no no brim ni krom kraka ho o bruno pa ye se o kra de chese o ye nchire kwanka wa yirem ebu ni nya ba nko bi obi shobekas na wonua ba one mother one father de nka ni se nka wo ye de onya ne sa wa support wo pen ti bibie na wo se nka wo ye de onya entiase ti se de wo se baby a George edru no ono onye nipa boni ni ono ti se de so a psychopath ti se ana je na ti afaso ane boss anyu ai de obeke bia when psycho enti George edru sa area mo ai we edru o se ano de obeke bie ni wa George abeti ase ebe ka omo de bipolar be ka no omo de bipolar be ka no ye ato afaso adwin boni eda ni team no de opeso ye ne noa no be which is obe de akola no be fa yaka de mu se de be ma ema any room chese o makoma nyina be ye omoya e be hye omo se omo so omo nhwiri bibi se no so ahwiri bibi na de na wa hye a be ma ondo e na wa hwiri be ma ondo e na wa hwiri a on de on timi se wa do na ye house chinchina chia onwa e na wo pe na we e na update every a woman's content and then we nyina ye hwe so mo betimi abom hwi akobebi a Georgia ekobo ni hu edwa no e de akosave Sydney every hono ma na wo side the time no to mu bi ma ya na ka bani be on say bia efia no pa ko bia numere no ya time no tetete say no bi tia wo hu bia obekọ adwuma ma ba be hwe obe free efie what I say na bibia so atimi akọ for time to dwa biom sisi ani die from 6 p.m. Forever My Love 7 p.m. A Woman's Scorn 8 p.m. A repeat of Iron Heart won say ACHM say bi obi wa wenye bi anhwentini yesa bosu biom ama obi wa wenye bi anhwene na wenye ebi ahwe na 9 p.m. The Killer Bride then after 9 no ye the brothers repeat no abeto amoso ewo hwanisa but from first nyame adoma next month de you say the half sisters ebe started from 6 p.m. and from 7 p.m. Can't Buy Me Love and 8 p.m. Wildflower na 9 p.m. esanso brothers okay say updates kakra ewo no and yesime mfrene kachire me Petra Cranton ede abremo ewo Max 89.7 FM Max Morning Dew we novella update ebusuya mi entwa ye homra ye ba ana akosua wo di bi ka no ho ana ni di no oje afrim edi ni de ne dia we ono waje atom so opede the gazetted yanche be gazette enche be gazette ya man ka chire ono ane dia waje atom so opede ono ana man for the friend I see. And run uncle for the friend. No. Did not stage baby uncle for friend catch. Hey, assembly. Hey, I bet into be akwaso ofia. Yeah, which is a meet me ko. Yeah, the show now open room ya the battery out. Into ya the by force catch. Okay, that's why I came fin. Okay, I mean sure I will say what the update no about enti ya dan ye ho abaye ba and smart kan be to aso e ba sisia. 89.7 Max FM. Welcome to Wednesday morning.
na sɛdeɛ awerɛhoɔ mu na anigye afiri ba no ɛnɛ deɛ last week sɛ mo a na mo ne yɛn nante mo ne yɛdi kaso bɔ mu ɛwɔ Mass 89.7 FM no yɛkasa about rent na rent na yɛ focus on agent for ɛneɛ course ɛbaa yɛ so deɛ nyasɛm ketewa ko so yɛwo kae nka agent bi te ha deɛ ne nka abaapori wa nka yɛde bɔ obi tiri nkranfo agent dodoɔ na aduebo dodoɔ na aduebo na kyɛ anyway obi adwuma wan ho yɛ kɔka na bebe so ayɛ wo de titi hu tafrika ho me ntam nhyɛ wanu mu wadaworo ma until last week yɛ kasa fa rent ɛne yɛ branch fa agent ho na no deɛ yɛ ka tenancy agreement so de woni property a wontimi ne obi nkɔsan agreement ti yɛ ne efiewura ne wɔn mom kɔtena fie no ɛho nkɔmɔ ɛne yɛbɛdi ene na nyankopɔn yɛ adom na sɛ resource persons no so bɛtɔm sɛ tɔn a na kyerɛ sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu na afei yɛgya ahoma na mo na mo ntimi mfrɛ no na afei mo atimi aba mu abɛkasa na bibia nso atimi akɔyi enti ɛnkyɛ yɛ the people's parliament no ɛbɛsom wo yɛbɛkɔ ne akɔgye Ghana fo adwen kyerɛ ne nyinaa yɛ ntete ho na ne ekura mu paa ne sɛ wobɛfa wo fun na wo so wafrɛ na wabɛkeka wadwen yɛba yɛgya yɛde bɛto aso ama. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance kura essence Duke every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the however that's went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No commercial. Have you heard of Agri Memorial? Oh, that's the best school. Very, very best school. The Kumasi the schools, sir. I have 2 schools, I have Prempeh and Opogua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And I don't know we are Prempeh College, obey president. No, one can say young first schools, Nianto, colleges, no can say young for Monto High School. High school, they college, pay. College, invest you. College, you go America, college, invest you. And the end, I could foresee young school in high school. College, you know, who's more. Kumasi High School right now. The Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out from Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More moving science and math schools, no. I didn't produce. And then project partners equipment, Ben, ma produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end. Pantacra won't even produce it. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can
stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se let's go. Welcome to Wednesday morning. Too much, I'm way too hot. I'm too spirited, I'm cool tempered. They say my dance is CEO, my girls are hips, yo. I love my soccer, all my ladies taste like sugar. I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana. You can take me to London, I'm made in Ghana. But I'm made in Ghana. 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 You can take me to London. I'm made in Ghana. You can take me to Lagos. But I'm made in Ghana. Flight up a sea, go to cat. Bugger unity, yeah, on the cat. Your cassette, voice I share, then your temperature. Now you put on one some pocket pressure. Now still you did that. I show one show love you be my boss roots yes so when I treat the best I have to some man fans fire yawa. Rasta man say one low from Bode to Accra one soul. Then you now see the ya one do. Kill it well in the fire one go. But a man day they one chop rango. Pass some few ones day they one show. Gonna be the gateway, not be the window. Yeah you not Ghana swap for 17 a yan show. I thought I am Mexica. When you change the path so now I'm the woman tell ya best. I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana, I'm made in Ghana. You can take me to London. I'm made in Ghana. You can take me to Lagos, but I'm made in Ghana. 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 Taking me to London, I'm made in Ghana. Ebusia Max 89.7 FM Max. And what you say, Max Morning Dew, the Asha Swa, free and Opanusia, a moya deal, Munia Tanapa. Na ebo 8 say, dear, na ye queer Nimuka Cranka cra. Now, when you say the People's Parliament, Jumedino, and ebre enya edue wieno. Na People's Parliament, ye follow up. Yentimin can enyan to what trasa. Until last week, ye can rent near focus on agent for a binumadano who guabro nina nam now madam who fear rough one and net dear ye can fear rough one casancasane tenant for assem and Tiasia Pama Wokwa you be danya ye did 2 animono ye can a tenancy agreement ye can want some ye pa and tis a resource persons neba no mudi be judremoa Yaka in I am dear. Ansana no e was see a corner ye kwoti ne Ghana for SCA e was tenancy agreement ho if you run will be our tini fie ho nsensem na e ba ne sa krampa ya ye ne den yenkɔ na yenkwoti adwen pone mra na ye ba na ja yenya rent control officer ya wogire mu kura se PRO e wo rent control department die ono so be boa me ye dwuru so do so nsem ne mu yie pa. We will not let the landlords do for us. So, but when you call them to approach them of the problem you are facing, you will be there and they will not respond to you. So in order not, let's make it like your roofing. When it rains, the water is falling on your things. You will just get someone to do it. And after doing it, when you tell them, they will not pay. And it's a problem. So we are appealing to you, or if there is any means
or any law that can help us, we the tenants, then like we will be happy with it. Thank you. Yes, tenant who ko hide dan also bisa efiura ne say agreement forms wo ho a na ode a kire nti wo hwem na say mmla implications e wo ho na say betumi afevo no betumi atena ho a na wagye atum ukọ so na say ebi su ni ho so a na wabisa ne hihye e wo ho say dan case bi a makotena fie bi mu na edwuma wada no ho edwuma na e wo ho no me fa me sikan ye na wo de ate ana so say me ya umfo enya de otume dia ate nti ya kan sa na so gitum so adwuma bia woda no bia fa osika ye lemo me de betete wa na wagye atum na pe na watena ho se wo kan sa so na so ngintum so a na wapa bebi na wodi wotia de afa nti se wo kwaso na so wo agreement eyi wo ho tenant agreement wo ho na wahwem emla na hihye ewom se be favor na wo yiri no ma sonta bi wotumi ka se che opo bi a owo kunu ana owo yire ne emma obi su tumi ka che se opo bi a owo kunu be ma so tumi ka se opo oba be ma owo yire ansa na wotumi di edana mo no watena ho nti sanya manyi na se wohwe na se no nya de be bua wa na wapel bebi a wodi wuti be de ebefa nti kakra matumi aka afa wono no de mekwa kire no se edan na yanyina mimi si bi ye me han bi nti wo kɔ na wo akɔpɛ bi a di nka hwɛ sɛ nhihye bɛn ɛna ɛwɔ hɔ ansa na wobɛtumi ayɛ dɛ akɔtena hɔ nom bɛmfiri wo pɛm sɛ ehia wo nti no wo mɛyɛ ne saa ebi wonya akɔtena mu wie afi deɛ ɔde bɛba no na wontumi a na woyɛ ne dɛn nti wo ne ka na sɛ ɔkyerɛw nti asɛ yɛ adwuma na wopɛ soso na sɛ wa sɛ wode wo sika bɛyɛ na nya de ɔde bɛte na wotena na wode atwitwa ho na wonya ho so na wobɛkɔ so de a ɛnɛ wasama ne ɛwom no sɛ bebre sɛ wokɔfa a ɔmo ntan consider saa nneɛma no nti ɛno a na misɛi but sɛ wokɔ siesie na woba ne nim abɛka na adane asɛm foforɔ me da me timu de me fi round one me yegu me ni free nti tenant agreement no kra ye me nya ye kra bat time no so 1 year no ne matua 1 year ne matua man pipa bia ba last man bi esu otu ni fi otu ni dem okọ dan ni mu ni mu asai enu osiesie dan ni mu nyina but if you no amfa anka na yi ne ho nti wo so otu no so oji otu no oji ni sika ni fi ra se onye dan ontua ba mi se me kitchen se mi an me ye ba manfa nka agreement no but se na me ni free ni nti no ya se me no emfa me no de mi susu se bia ko ha dan ofie wa efiura no agreement no mo woni no nye ni yes bia bibi se ofie ho ana bibi se dem ho no me ya wo de be kam sika na ya de matua ma no ho ko ende mo se san ke se efiura no ne ye but efiura ni bo wa kwase abu nti no wonte ase o bot e 1000 kura na sika na waje no ofisi bia wa ha ni 2 years ya 2 years ni betwam nti no anya de obede agree sad na de the amount the over 1000 that me 1000 enya oka ba no so enya fine the just if you run for no so es musu 214 no kasa cause obi betra ofia ne so oboka ofia wa efia ne ne dia o but just open the ent bi ofia wasisi and demo wasisi and once wasisi ne dia so de ka nisika wa de wabetua no. So concerning tenancy agreements with your landlords, no, I think say before we will sign anything concerning the building, I was say omuntre mumai. Even though say my book paper my signing phone, I was say omunkasa omun layout rules ni my. Say if anything else spots and I say anything there is any damage I bear repair, it is them the landlord that would do it. And I say they would deduct it from our rent because some people and everybody know you're educated or bet me I kind of wash it so and send our signing. So the landlord should take it to their own agreement. Say they will explain everything thoroughly before you sign it. And they have to check the agreement paper before they sign because there is many things they write in the agreement. So they have to check it before they sign. So you have to then give you agreement. You have to check it first. Check the paper before you sign about it. There is some people that they will check it, but when they came to the house, they won't mind what is wrote in the paper. They will do what they like. They feel like it's their home.
whatever. There are some people that. So for my own concern, there's some people who want to rent house and give you the agreement, so they have to check the agreement, please, to consider the owner of the house. Fear of 40. Omo ha adwene pa no kura wa nyame anim. Ya yensi ye fie no, ba enu se nyame wo ho e besi kakra kakra. Bo mo tete. Se bibia se wo dem na wo koka che fear na wo ye po on ti free usikem. Na wo ti mu so na bibia se wo mu so na wo ka che se fear se ni se a. On fiu. Obeka se ndi ye. Wo ye wie so na obeka se fear ndi receipt ni a. On fiu. Ti enu so ha ye pa. Se mo fa fear afon kasa mai. Because ensani nyina nyepe ye so ye hai mu dan so be dada osa so obi abawe asese o si dan ya na ka dan rafo mu dan mo asese bebrebe no e be da osa enti mu so mu hu mu ma ye se ye so be hai ye nipa tese mu omo ha adwene pa se wo ade no mpo sei ana ense ye mpo papa bi na wo ka se fiera mpa cho light we aye se ni se enti be hwe mami obeka yesete enye wo na wodem sebi ewo mu se mi na medem metumi aye stina me ka kire wo ba me ya ese nka wo fa mi ntinase na wo kire mi se ende tina mu fantika ana se ende mema wo sa sika no ba wo mfi wo obule ni du ya wa ma ti kura ndo so na ogina wo geta no eso de ase no so on bisa wo so ye ni sei na akoya wo ko beka je so nsuma wo enti bi sira mu amunka bi maye ya yensi ye fie no de munka bi mai nyame wo ho so ebesi ye di nti osusu se ukọ haidan fufu ana se ukọ haidan eden na osusu che omo afi na ukọ haidan foto abede ma ede omo so omo si abrabo so ho se na mo ko ha omo dan ni se ukọ haidan ma weni na ho na pede ye preku ena na mato so pedan ukọ haidan so make sure say obenya fieru a oti asamase na akonya fieru bi na bi mu wo ho a munti asamase dia and the sister was so be na brother was so be because e bia na unya ready say utu because na usika embo ano so utu so ko hide foforo na utu akobe foforo so ya o say escapa it's way the photo be di mama nuanu mu ya ye omo seso no say omo ko hide ya omo mo ni enda ho. And no Max 89.7 FM, Max Morning Dew, the People's Parliament. And it's a quack rented dying. Now the Oka say, oh, me favor, I'm in here, come up agreement, and who head in here. What are the consequences? And I would Timunsun free catcher said, made them year renovations into sign crata. And you who tintin trinity. Water on cement, water on anwea. Water on so super for be kono na wonka ho. E de ne be ya yenyina betimi atena sondwe mu na ne ode ne sika. Ekwoto on cement iron rods. Otwi ni nsuo. Otwi apafo ka no. Na be mu kura se dan amasi de mabama bu. Me sure say by this time if you rabbit tie we say ne sika kura nka me de kwoto bangia. Senkensi hu aba ho ene obi nso so se wurade nyame maniema ne guabontin ye ene ka metina me kuro mkura na kama masa kuro yiso a ni nyina ye ensema eha agreement is agreement enti ase apam we se medimensasha se we nso se medimensasha se we mu se tore bia ye de ya no ka emra ne egetum den so nkrata so de na kwaso ya nkrata so de no so timi wa hia pa enu de enu ne hia enu ne hia pa because agreement de ansan wo be sign agreement ananti asiapam no ss wo komu yie ehwe wo be say terms and conditions mo ewo ho eninti no sa wanya ne sa empempi no ayi obi ka na asem so person ode ade ese bibini ayi afahye nkrata mu enti empempi no ya na ye mududu na ye parking kan we be ode nani boss ba ko mienu a chese oh first two lines no first paragraph no a favor na you okay but
o ready kwase na banza e bia fie ha kora no ebo no nkono a yemfa be ma mafie na ebo no nkono so ane ato gate ni mu adaworo ma bia wo hye bia obeka ho agozo ya yenya wo de yenya Ewura Edmond ni Zino ni dini de ajeso ba no abachirem wo ye agent me ani kan no no nkasa nsa na ye nhwe se wo mo di nkrofo ne kwa wo mo ni wo mo ti wo mo fu se wo koi kona kwaji agreement form ana wo ja wo maji om commission ayo ene ye misane enti Ewura Edmond ni Zino ne de ne JZINO dini de mu hu pa ye da wasem ache mu akwa abadeba Max 89.7 FM Max Morning Dew the People's Parliament. Hello, good morning. Alright, Edmond, what's the main can? Good morning. Good morning. Now, what is saying, Pony? Nano pay dear ya bound chain ebe do a ginchere kakra. Nani a pesi who says some day a man for Ghana this year, ako pedayama or one. Musha wa mu yirekete sa monyen krata na monsan na mo de mu commission na ene hu hiamo yo me da for clarification because edini Edmond Zino Zino mo Zino why ade pa de boni ntine mo obi adi nti waka wo de ana jese wo se agetom pepepe na me still am question so mo kwa mo no mo ka agreement ne ho asem niema ewo mo ho asem ana mo commission na yo me da se pa ana me share no me din tia kese ema me colleague agent am no mo yejuma nyina Ghana agent na me din tia kese ema mo pa me ti pa ne nkofo agent for mo da akoma station oni kwashima nyina me din tia kese ema mo pa yo wasen bisa no ubisa se ye dey call akwaji dan ye kre no tenancy agreement no ye kre ni mo wu mu kire na se mu kire na agreement no kra ye de ba de ana ye paper bi keka mu jama wo se o manya dan bi wo kwashima dan ama wo fiewura ne se ye nkoni nkotua na makotua mo agim commission na ja mo na mokọ no yo me da se ni ewo mi se ye kro mo ka because it may feel one the agreement and the opening one. But no woman say, no agent na Mira Edmond wadawru manka wutimi jina baby ye mami asame tichi wo Ghana for person mo temonka ejamo na ya mo so aye ndi ye kofie wurafo no ho nti ujina baby ye mami anka beboa me no pay. But ultimately, I fed ye dem cray. Not the American say, you're trauma, but a woman says, and your agent, dear, I said, I want you to go and your man into Oko, your agent are only your one. Or when you hear one say, of our question down and I didn't sit and open the door. Or she push up with a car agreement, and I say, it's not what down and I say, ama tenant na oba be na je se obi wo ho no mo a won hyeda nnim adwuma ni mo ye boga form de ya bia ene ono so odiduadue mu ana ofre ne ho agent yo na aja wo de wo mo nya papa ne de wo ma kogu na mo amoye papa no wadaworo ma mo kire wo mo yie e mo hu se fie a wo kwetire mu de emra Mose mra aduasa na ase aduanan mienu miensa bi wo ho no mo a wo se wudi so mu kire mu yie ansa na wo ma asan akotena ho ana me fa so be da se fa so kiro mu yi pa ebi on pa ni o mo ko agreement na ya embo na ya ka to mo yi die se no on ansa na mo asan me plan bi ko ji dan wo awuti na efiwa no agreement biamo no tenancy agreement biamo bibi o ma e bi ma e friend community na eno no efiwa no ke tie ni se ono na no o shele bi no o police tenant no on pay me play bi na e be timi ama na akọ and I make a journey say na because tenancy agreement rent control and after rent
ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ ɔmo 3 months notice ansa na esi efie hɔ nti ɛma ne nsa nti yɛkɔ a yɛba efie wa ne nya nti aseɛ ɛna ɔsesa yɛ ansa na nti ɛsan sɛ agye na just say wow. Na sɛ na wo contamination ho asɛm no wo die no na fie ruan die na watwere wo mu niema bɛn ne bɛn no no feel sɛ obi ba fie hɔ no wanya obetimi twitwa agreement no ama nipa ne kwan no wo consult ne sika bɛma na na me da say na enum no ono wan wa chokete nti tenant ni so a onyim no na oye willing to other time but agreement dia mo no ye woniama ubetine fie no na wa nyim bia bi ti se oba be illegal business wo fie ho bi oba be ton yi e fie ra ni hu a obetine etu na obi sika mo because any there aban asen and obi o said you obetine fie ho a oba be bot ti na the mema be ba the mema be charge and the money return nti ya masa no obi o ho so obetine fie a che obe distribute we see o say aka fie ni ene bi obetine bonyo from no profit ya no a distribute tenant we see na any area wo ni nti eno nso say fie wa ne ho a obetine etu akoso ya unua be ma no wo kan o ase wo kan ne book mu die o se obi betena ho no wo no mu wi sabi wota frache wudi dia no de ache wo bobo nsam tai bi ana wo ye ba sibra na die mpa na ye ububu san de na ya ekoso wo fie onte na efiura ne omodo mo adwen abusa nipa no obobo asibra o se wo nipa bi wo ho no mo a me ka se ne namfofa mu no oye mema side kakra oye oba ne na fam ne ye mema but well bi omo hwa times na mema ne but enya ne nyina nso so na sabi mpraduasa nipa no wo mo ba ne nchen ene no ebeye bibi na me de me pese me bisa ne se se owura gina so a ogina so one ne fancy oka agent ebi mu nye bi nipa ne doctor nkoye kwak enti we ni minim se agent no ye mfa kwak ma no se den yo je pocket agent anu he ya na omu qualifications bia nipa no ewo ansa no watimi aye agent ana se ye mfa ne nkran ha de obi atimi agent ana nkranfo na ankasa no na chese wo mu ankasa ye omu agent yo akoso me da asi was asking you Ghana real estate market there say na wa wudi kan obi atumi agent if you be okra not me than no agent if you abakra ye agent sabinta okoye djuma mo obi ozo ono so adani agent taxi driver ono so adani agent but mremu no anka enye se eba ne sa agent there last week rent sana ye ne kasa ya ema ye tiase Tiano, your Rent Act, and I say your Real Estate Agency Act. Yeah, a better will be better to obey agent. Agent is there, I say, and Kaunia Lansing, and what about the agent? But your woman say, Real Estate Agency Act, no, cancer now on my family. It's no any effect. Any effect, but you won't say your agent association. Okay. Almost church, Sanya Mano, a boy mounting anti as here. Before I bed any crown, your mouth echo police report. Emma, you say, Unya, Ubiana, we have poster, Ubiana, we are criminal, police show. It is a mono a church, your workshops are your land commission for better idea. Your workshops are your lawyers about the church idea. And I say, Obi sorry, a Kakana, or agent. And say, on your and son, about the agent. But if you are the end, will be after your agent. Okay, na chese sesia no aye fruit fry wo bia etimi adi ne ho jim
Emma no ye anyway the best the some momodia na makoye agency a mo so mo won krata ne license I che some your proper agency mo nhwe na niema entimi enkoso ye ma ba ne agency mu a isan se nkra hatitiri ni pebre tiania yewura Edmond Zino on wo se wo menye ne GS no Zino nyame enhira opase e frɛ wa no pay eja agent for the oma begudi ya yenko PRO rent control na ja wono so ne fancy sintetem ja so pa ye da wase nyame nhira o ega o ya tsadaka akami ya tu kaina Welcome to Wednesday morning. Edan ente sadaka nti no bia san animu fifire sini dan nti wo so wo betremu a ye ba ko mienu miensa wo betumi aya mana na wontumi ana abroskoto ho sanso na mentena ho na obi mmre enya ne sika na so ontete ni pa ko no ehun na yesa akoye sika nufanu etwa benkuma na etwa nifa ye bompa yese yensa ebeka eye rent control officer no nyame aye adom enti yewura Emmanuel Hovik Bosu woye head of public relations woni amansan din kita ho wono a esan gina mu se senior rent officer ewo rent control department Mira Imawo so da wasem akwaba de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew the People's Parliament na wapo moti semponi na mi adom nyame adom bibia ye kama na we de ye mpese ye bese wo brekora last week yaka afa agent phone ho wote say wo baba akokora na wo kasa na chese agent ne bi ye ebi nso enye ene no ye focus no wo tenancy agreement ye pese ehu se so obi ko rent dan a edema ne de ma bem ne wo se ekwa agreement nim wahu nyese bi efiewura na de ne pe no watro bibia tem ana ne okọ rent no so de ne pe se we na me pe wahu ade ne de na wo se wa agreement nim yo vai mami tenancy agreement that share between landlord and tenant but a landlord will say about tenancy agreement. As before that, the tenancy agreement. But to me, the lawyer did na wabuani. And now so back the rent control office now. There was samples of nothing before. Yes, now what church tenancy agreement. But obi a tenancy agreement. I say ordinary constitution na Ghana constitution also. I say ordinary rent act also. There will be international human rights papers and our law here. I say ordinary universal declaration of human rights. Law here. Yet now you senior economy human rights. I say supported by tenancy agreement. I say also only near mutual agreement and contrary to near constitutional laws now mabubere. And in the time because of share between landlords and tenants, one landlord the details say every say within contract the be a wuti money. Any land tenants also no all banner relationship. I say any big one. Want to make sure big agreement because I agreement and I say mo do so them. Senior Mika and say show me ye law no as a rent law no never be woman who landlord and different over here. Tenants also work woman and any concern there. I think I feel no rights and responsibilities. And to landlord the right and responsibility work a few
ɛsɛ mo twɛn bɛ mu tenant deɛ no so ɔno ɔbɛtena mu no so nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ ne nea ɛnsɛ sɛ ɔyɛ a ɛntia the laws no the constitution ne saa nneɛma no ɛsɛ ɛbɛ mu sɛ ɛyɛ saa nneɛma no yie a ɛsɛ yɛhwɛ sɛ onipadɔm no dabɛn na ɔba sɛ yɛkyerɛ wɔ mu anytime a ne tenant no bɛ ɛndi ɛno nso bɛbɛ mu sika ahe na ɛsɛ ɔsia man na ɛkwan bɛ na ɔbɛfa so asia saa sika no wɔn sɛ yɛ law no sɛ landlord no wɔnni kwan sɛ wobɛbisa more than 6 months rent advance but sɛ tenant no ba na ɔsɛ owu deɛ mɛtua 1 year mɛtua no every year mɛtua no anaa mo mmienu mo hyehyɛ sɛ every month na ɔbɛtua no rent na every 2 months and every 3 months ɛsɛ mo nfa mbɛ mu wɔn nyinaa akyi no because agreement ɛsɛ ɔbu di ho adanseɛ saa adanseɛdeɛ no ɛsɛ ɔmo nya nea ɛfɛ no witnesses no ɛti wo landlord no wode witness bɛba wone tenant no so de witness aba nti wei yɛ basic tenancy agreement agreement ɛbare from house to house nti wobɛtumi de nneɛma bi akeka ho wei yɛ basic tenancy agreement na nea ne yɛpɛ si yɛhu anɔpa yi sɛ yɛmfa ne sɛ obi akɔtena dan mu ne yɛkɔ so wɔ mpɛ agreement efiewura ne saeɛ ankɔ yie sɛdeɛ ɛwɔ sɛ kɔ ana efiewura no koraa hu sɛ nipa yi ne su ne ne ban a wɔde ti fie ha ɛmmoa na sɛ wɔ se wɔ kɔ a kwan bɛ na ɔfa so nya ne sika ana wanya ka so wɔntena ho deɛ ne no ano no kalom efiewura fa sika no ana sɛ ne yɛwɔ so wɔde kan so wɔntua okay nti ban ma sɛ ne wọ́n sẹ́ basic wei náà mi sẹ́ ẹ̀ no náà ka wei sẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní oṣù ní sẹ́ òye ẹ̀kọ́ yẹn ní àná experience ní àmànyànté ẹ̀sẹ̀ mi nfa bèbí nfa wọn a wei nso ẹ̀sẹ̀ ẹ̀bá tenancy agreement ní sẹ́ tenant tó mìíràn no àná ọgbó contrary to the law àná agreement náà yà sign ẹ̀kwan bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀bẹ̀ kọ́ ẹ̀sẹ̀ no àtúntò ní sẹ́ ɛbɛbɛ no sɛ sɛ tenant yɛ biribi a ɛsɛ yɛn nyinaa wɔma yɛn ho 1 month ɛnaa me landlord nso sɛ megye me dan no a ɛsɛ mema no 1 month anaa 3 months ɛnaa wo tenant bi a wɔna baabi foforɔ no akɔ sɛ wokɔ a ɛsɛ meka kyerɛ landlord no sɛ 3 months or 1 month before but sɛnea ɛka no under all this no there were laws a ɛguide here nti mmanu a ɛwɔ ɔsesa no kyerɛ sɛ ɔwo tenant wosɛtena obi fie na landlord no pɛ sɛ wofiri hɔ ebi a woayɛ biribi anaa wo tenant so a ebi a woanya baabi foforɔ a ebi a woakɔsɛ wo dan a wopɛ sɛ womove a mmerɛ no a wonsɛ mu no ɛyɛ lawful sɛ ɛyɛmfa wo sika ma wo nti saa sika no ɛsɛ wɔde ma wo no ɛbɛtumi avare from situation to situation. One said because the person is the work, Ghana, Obi a ọkọ ni ebi ani sika ni na yẹ di ayé Ghana mọ. Nti wúkẹ́ náà tó ń bẹ̀ wò sika na ẹ̀yẹ́ sẹ̀ landlord ọ̀dọ́ akọ tia school fees. Nti ẹnu sáà no ẹ̀sẹ̀ mú fúnṣì náà mú ṣiṣẹ́ sẹ̀ because ní de sika náà ṣẹ̀ dẹ́ nu ni ẹ̀sẹ̀ wúnyà àbòtẹ́ mọ́nì. Wọ́n ní pẹ́ wọ bẹ̀ẹ̀dì fúnṣì náà àná sẹ̀ mú fún bẹ́ńtì òbí fúnṣì náà sika náà ó di aṣọ mi. Na ẹ̀dẹ̀ ẹ̀bẹ̀ vary from situation to situation. Ẹ̀sẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ní pé à normally yẹ advice sẹ̀ parties ní bẹ́ẹ̀ bá yẹ wọ́n kàn tó náà yà yẹ investigation kakra náà yà hó kwan à ẹ̀sẹ̀ ọmọ fásitì náà wò sika náà kò sáàkà. Because ẹ̀yìn Amẹ́ríkà ẹ̀bẹ̀ vary sẹ̀ ọdún wò sika náà di akọ́yẹ business à ẹ̀yìn instant wò ẹ̀sẹ̀ ọkọ̀ yìí wò sika ọ̀fà máa. Ọdị ahyɛda no bụ a wonim sɛ ɔngye yɛ nti ɛno saa no ɛkwa a yɛbɛka mo wɔ nhyehyɛeɛ a mo ne wɔ mo yɛ na obi di aba sɛ wakɔtena fie bi mu efie wɛ ntua light bill efie wɛ ntua water bill ɛbaa no wakyɛ de agu wɔn so ɛno nso ka agreement ne ho ana wada woroma yɛwura edum Emmanuel ɛdi maame wei yɛ korɔ no ɛyɛ korɔ no kyerɛ sɛ wo ti fie water bill ne electricity bill any other utility no
ina na ya yi so rent no enti rent no what give me rent advance no ka utility no wo ni wo abusia ni ani wo family na you see there se bill no ba e say wo fan trade 100 Ghana cedis aba ya ten na ya work ya nya ya see the same budget enti you better the pepe 10 Ghana no be anya so na ba wo kimi say wo na wo ya landlord and she said bill no ba na wo ya see what the chairman tenant me there omuntia eni na mo say ya pro no and she that tenant no mo dey for the landlord na kasa na o dey there on trim ben ye na ya say landlord no buy us na ya ka yo mi ra Emmanuel na akosua person de bibi kakra ka ho nti we de ententem gya so na ye ma wo na ekwan na koye wadwuma ye de wasese gya de bia ye frɛ wa wogie so akosua owura Emmanuel mami musa o sa tenancy agreement ya ye ka ho asemi SSA nipa no wo hye sa tenancy agreement ni mu ansa na watue sika ma fie wura se wo han dan anase watue sika ni wie ansa na waje sa tenancy agreement yo it is a tenancy agreement say on the platform pe hwe dan no na ni gi dan no a wo be prepare sa tenancy agreement na wo di amano na wa kohwe mu se enye bibi a wa cho wo mu se wo be gini ni Kenya human rights eti so ko kanwe na bibi chi na gi wo ma o ko se obeba wo ten na wa ese ni atremo se agreement mbo a wo landlord no ese wo change sa niema wo dia hye mu no Kenya mo mienu no adwen no na ebeba sa tenancy agreement no eti se mo ye sa niema ni wie na musa ni wie a ehon wo landlord wo to me discount or tenant no ese wo landlord wo register sa tenancy agreement no wo ye rent control officer well ya shisha way because mummy no mo betumi akosan ni bibia enfam round no eti se mo di bana yesu ye hwemu na ye say ni amu sign no is for the law no and any law no nansia ye be approve ama eti approve ma wo wie a eho na wo betumi akotenant ho na wa kodi ni rent advance no eti ye tenant asede say the tenancy agreement no ma wa wo be kan na wa sign and sign na obetu aska ama o landlord no na chere se ni papa mu ana ne mra kwan so no nipa na ne gifie no ho na dan no ho a enka tenancy agreement ne paper no emra na nka won hye mu ansa na watimi atue sika e de amafie wura no nka cho sa na mra no sa ena mra ne sie yo yewura Emmanuel ene na yedase bebre pa yedase abusuya owura Emmanuel Hove Kosu head of public relations and senior rent officer rent control department wa born home modern last week ye ne edi dwuma pa na said amam for the messages na eba no anya ye mane nko obi kura de abase ni fiewura se na ni gine ho okọ fie okura nso nche ene fiewura ne this rent no half ama no ene yesa ne ono anasem enti wura me nya mi wura Kosu no onko ne fa numbers ni ngum na fe people parliament for no ye mra make ka o ma dwimi ansa na ye de amamre adesua na to aso nti owura Emmanuel Hove Kosu ye da wase pa ye be san ba ho biem so ko watia to mu da nyame ensure no yesa yasa mu madam fu bi ko ha dan dan wo twa bi kanam fa no man ntuma ansa na fa story ni ba hey obi abaso pastor wudi ni baby akase free good morning bra Christian ye oh ko Christian na ho to say ala ya me adum ye hu yo me ye short pass na wutie watie agent ba ko no watie PRO and control officer no so na wo se ne sen me tiu bia no kure no kan be bi so nya no kure eh ameka bi ntro menyu agbe makọ haida opoku ase wo okọ e haida no ele bi fie lady ne kache okaje ne say ya transfer ne fie be oye ejuma nje okokuma ase branch and o say ne opane cho be call between 2 months time and o say ne onko tenant e me sheda no so
me ko tenant di bana tenant ni suba obe de na bonus suba ni sa and I let him person this camera let the sport otuni di sa ti o ni ko rec control no rec control is uncle friend o ma let uncle friend ba o ko gani so uncle on se later the day gani ya kuma police ko fa ne ba rec control o ba na ni procura case ne en plan rec control na no me bra case no say over 4,000 plus 800 that's my me san kas kabisine na che say ho no conflict of interest bibi ka crash ho what that here it you can be one so telephone bi any tenant near back on na lord near back on wo wa dwuni mu no ana se sa na ekoso instances okay fine instances enye se ma dwemu sa na ekoso hwe me I there media when me say me 2,000 we feel the animal fira o ka tell me so be sure say efe later the day me say that me impedium o say like be no ye ba your chef you know get it can tell like me dem on tell like me say on twe bi na enye pa ni me tell like ni and then into coffee so me say me interfere me too friend say me 2,000 na ma ye nyam 2,000 na me yam chair o say come at the transfer see me into 2,000 as we if you minute control your first number it mean could be police station so by so it uko if you amount tenant agreement agreement me so catch say obi wo make so uno yere fe na ba fi yo on pe obi o fi yo obi won so catch say wa ba ono on pe bi asem just asem any kusubla wo fi yo no, it is in a tenant in Sufboni business with Diabo. Obit me, I died 2 years. Maybe a Danny Binotena Kama, or move up a different place. None of we pedina on the bed. No, what should I can to me brand new. Me say, me too quaint me the dining on my training. Christmas, what's some with the head? Then I was saying, can I get a studio that was so with me back? So you was a registered bar. No, I can't tell landlord, me you, that's not 93 2 coin. I didn't do say na Obuana, damn, so on this canna. No, offending an feed and no cover over the command. Damn, I ask you, what this cannot as a landlord, I mean, landlord in Casa. Then be a tenant for your problem, and landlord your problem. And landlord soon, tenant soon your problem. Also, you need in here. Ma before from Nana, what the studio the Kenny I was so bad. I was 055-159-8321 and 055-522. I know the mammy sense subium 0550-055-522. Now fresh 059 0579 and then swap ben 300-025 no so e be pick sisia e dia ma na wo de bra control officer be kasa agent for be kasa na Christian dem say agent adwuma no ya che de enya asem oh the tennis dru ba bi a tenant for na bi nso ka ho dan no wo kwatena mu tiles nim wo pese won totals eni fie wura ne nkasa obi wo ho no mu a fie wura na be ka say wo be ye me mfante wo be ye me nso kra me ntua eposi ho ahwan bi eposi wo bo say wo betimi aye wo na wutimu nti ne nya say nya de say ode betew ano ode be ka rent wo hu udi ni baby a wo kase fia no pay yeah udi ni baby a wo kase free hello udi any baby a wo kase morning But your friend, Mr. Benson, is a citizen. Hey, the way you're for you, I'm a way there. Me did yes, I want to control officer and a kind agent, and also Eddie Begusun, and I want to say, you, me, caretaker. Oh, oh, few Bimuna, Sister Better, your Bamisi on Mentama. The better will buy a story of Bema, and I saw your Baudi count. Introduce my bit them so only as a member or Tony Nuku. But then I am woman the Mika 8 months. And I'm the new call Asiama rent control. Yeah, 3 times. Woman Nama. Come so, Madam Oma Madia, Mupanum Cocote. Omanye, made the new court. Yeah, court after some of my woman so on to Mr. Kamame.
me catch a magistrate in there. Almost a woman said, come and obey to a woman magistrate set up. And when you may ask a woman, among possible problem. Up to now, 7 months, or the make up 4,000. And you know who's a rent control. Almost to say, come on, Atia mo abusuafo papa ne bo afunti wo de fa kye no bi foforo so emra so wo ba so na aja wo se omo ye hihye ye because empempi no aya na enipa bebre ebo wonum achi no kwasem nti so omo ye omo regulations ni ye papa pa se de ebe ye koba ne se nsem bi esi tenant ene ayuntamu a yo wodi ne be bia okasa fia no ye be sere sem ye nim sabufu ahye makoma mu so mu ba ye amoma ho nte kakra ye sere mu ala madawroma odin ne be bia okasa fia no pay ofata na ho ye de eya ka wo kan kai na kai rent assembly ka hia obai mafata jina ye na wo voice na yentini ye kura hello yeah hello kasa na mechanic or your match put there you have control and that's all cost now for ye juma because it's September go and sit there almost let's say 2 years 3 years I don't have control for how that cost no more you have the face no more am for the me yamba to out the police o tu ko dina kwa so te taxi that not do the one to make it and I don't have control for me to be in the code I want to move for atama and katamanta you be a paper then the direct what was brown it is a brown I don't have control now what this is the minimum of the group so more can say why do that 2 years 3 years I told that mean to be that yo afatanya me ensure won so betimi abaso we de ententem jaso ya mami 2 minutes pe ye enti we de wo baso a na wo prince so wo be baso a me wani hello udin be bia kasa free good morning morning na udin de sen na wo kasa free henso na so me ta ko kasa to global kantanka na global fo nyina ho ye na no pay die what control officer nkan wono akwa na ejire mu se public relations officer ediama rent control and afa agent fo abekasa pa na wankasa nso wo sesen aya amoma omo kwa omo number ntuja imano obetishim na tds na pre wo mo because me was the same problem last week me pre for me see if you am team or catch on so baba ye shower bibia odan oye owie no se me nkoto to from me ho no ma atiatom o se da bi ama 1 year abesne this 1 year after so baba 2000 dan o sa increase price some message ya say na onye hwe ma wo ene kwaso na tie ye mepeke wo number no na ye de wo connect wo control officer ne number ye da wase pa nyame insure global fo nyina so ye chiamo akosia landlord binum duebu akosia yetam na so duebu papa people's parliament no so ntino madawro mamfa nche yen se wo ka wo try se obeba mu na wantimi amba mu dia ene na ye besrew pa se wo de beche na yenko amamna disua no so ene esima fedete ene so ye wo adinkra symbol fofora ye da ne dia kire mu ne din ni mu ohu ne ntia se te ne de ntikura ne ba ye ye bekwa kohwe eno nso tententententem ti no we de mo fanche ye pa ebusuya mate asem de wo masomo a mo frefre nyina nso no mo anya pa ti menim se obi abaso na se wo ya ene na ka ya connect na tom anya ye nso ane yemfa ye wura teacher safo kantanka entum na yentua mamre ne amane kakra anopa yi e wo max 89.7 FM wodin be bia wo kasa free hello
Yeah, hello, Udin, baby. But Christian, hey, one say, a man be frail, a secretary Ashama, or call record to Ashama. One day, Bufu, Papa, and some power. One time, catcher say, and yes, say, more office. What I say? If you ever say, we are saying, you say, Sabaconia, and what I got to know. If you ever office, this is your office. No question, no question. A trivia. Almost me, I damn a shit tenant, and I'm trying to treat me a shit landlord. And the both of us, and you're correct. What does here? Your problem. No, it's a moon, it's a program by Munkus, why? Oh, see, yeah, and Kayani, one fancy seeing in a woman, why, well, yeah, I'm why because, Brian is I was in the month. My new branch again for years. Someone will tell me what does here? This kind of sister, what does here? Okay. What is your bedding hujuma, papa, your bedding hujuma, Christian Yami, in shop, papa, a banner dying who issued the no tenants for issues, house so and a fear of order. And so will be part. And then you fear any beer had them fray. Would you any baby I can free? Hello? Maybe I show you baby I can free. My son, baby, when I'm a catch a feed away. What that Romaya Cassan, my hunting my encacra, what down Romaya and one thing I'm going to say. Dear Juan, I'm a pastor, William Sika. Oh, said Jamra or mine, Nakramaya, some dear, what down Romano, the Encotojogu from with a maso coat to Jim, my soul. Maybe I some like what you do from still almost and you probably didn't cover 8 months soon. Ya Beshana and Penny Ford or 1 year, dear. Why? You be sure. I'm a lose control. So me pick your number, no so I was down. Do the family number. Why? Me fat, me that's a pan. Bye. That's me insure so what you see. A buffon, dear, because your man for and some to send for papa. Me say, Madam Fubico higher than be what tria be ye, and I fear run it and say, I have a bonum corner, bear mamma. Intino, Abrano, crowd, when you call upon Tania, was 8:59 hours, and you do a new town has a clear new town, once in America. If you want out in a bonum cronswa, you are to get him. And to know, Sababia will be a bonnet and wakaho. Hey, yes, what a baby, I wish be a bonnet, but I'm a more yaw. A more ya, at least a dynamic and I want yakwa. And you will be a honor who heard the personality in Ancasacra or so. We mean to me, family diamond. But you also do food, dear. Abusia would dinner baby, who got a free. Maybe gift me for so true. I want to gift now, who ye dear. Namiadum, and no pay dear. Nyamiadum yenso ye hu ye na me pese me hu se control officer PR Rebecca Sayewura Emmanuel patrom ofide no ko fam kakrama ye na ka wetie ne ye e na fe agent fo no so akasa na wan kasa nso wo se den me baby am wo no fera enya boss 7 okoda no aloke toilet mantin ye o uni baby abefa Easter gift senti ho ni biem about 7 o'clock, on who read them up down our now I lock it toilet. Now, how much will you free away? Now, or say for any. I just on one sorry, on sorry, now once and I'm not a woman crater no tenancy agreement in Nanya fat then I move fear a tenant for one come on in your meeting. Yeah, call promise and they are better padlock for. Now go be a needy until locking they are getting a very lucky. I don't go see baby. And some she said, "I the basis so I never 7 who will be a 1 hour for anything." Not as I much ever can wo. So sorry, and I do another one. And then so well, be a chamber pot to be with them one. Naturally, I was ready. I'm ready and penny for money. Naturally, why you do about your munyasa? It's not just a young papa. And so, papa to fear by a while, also hard, you know. Almost to a community. Almost so almost yes, so no side I hope free. Now me say why I say.
Wait, dear, just say your rent control, Bomodiana, sir, and some way, you know, one more shananka, one more swano, because honestly, Mrs. Mama Jenny Abba could be so, and also so cried the toilet in a with your one Jessica. Nessica no more Giano. One more a few of one so crazy, cast or more town toilet. Now one more town, to say this is the UK, one more quadano, one more tomb. And I do said, Sebi afford the what? Now, war for him. And I just know to the video. I found the Abatina will be time. Whoa. And yet, a radi, and yet, who was the papa be? And oh, and that dear, in fact, and Crawford prison by boy Ramona. I would have one or more sons or Mutia or Munyai. Wamunya na dia didi wa enya wodano emfa ndi wobi na wo tu adamwafo na wo tu akura for wadawroma wo toilet dia ya tumu sen akosia wakotena wo bi fie na ukono eniema ba ko mienu sei ne wahu na wo hwe na emwa wa sister eya nkran abrabo obi o wasika no woni ala na waye na wonya kakra e dia ba be handan what you say enchi ne nsa mfa na chisa enye nokasem fie wurafo we dia ye besre tifo ne ahwefo pa se ye mre na kɔ enti amamna disua no agise ye ne kina yesrɛ mu akosua we dia se dia petra be pa akyɛw no ye pa akyɛw kyɛw se mumfa nkyɛ yen amamna disua no ne die adia fami ko ho enso wo de etam kutu nyame yadom o kina ye ba ye de amamna de sua ne be ka ye segment no ho ede amawo ase na rent no abulo nkrofo mind nti no de wa na pressure ne ba ye so na no odin wan peke ko no so a wunyama ne nti mu amutimi bo wura mu nyina nso ye damase mu amutry a anye yi nyame bo o kina na agya mo nso mo de mo de aba abetoto so na uhwe time na jese ye bra so anant nti aseda kese enkomo ye sponsors Max Buy any Techno one mu phone foforo kra sleek slim na noise yina cancellation no kra na ya na ye mede no nti ye da wo nso asese wo be so ya sen na breni nyina ye de Max Money Deal ebe som wo segment bia nso wani gye ho na ya me ye hu ewo ye socials ne so enti bia ukọ YouTube Max FM Ghana now do message akoto e bekin kan nyina ede amaw say kama pam asida kese enko enfama production team no production assistant Alexa yedana say na DJ/producer/technical officer/ just me who the real sound engineer everything and also yeda DJ Holy so ase papa sanso na kosua green no nyame enshira no na me ametena adwam mi din ede abena Krantama muzina busua nyame adoma ochina ye the Max Money Deal babesumo Max 89.7 FM anopa no nsia cool na wodu afidie no ato ha kwa wie be no nkono na je ya sore so na sports park fo no so ede omu de abeto aso yadamu nyina se